Notice with me Acts chapter 2 and verse 4. प्रेरित 2 अध्यायको 4 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. अनि तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए र पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई दिनुभएको उच्चारण बमोजिम तिनीहरू अन्य भाषाहरूमा बोल्न लागे। Now, what exactly is tongues, and is there any benefit to speaking in tongues? अन्य भाषा भनेको खासमा के हो र के अन्य भाषामा बोल्नुमा केही फाइदाहरू छ र? Now, first of all, the word tongue does not refer to the tongue in your mouth. अन्य भाषालाई इङ्ग्लिसबाट टङ जिब्रो भनिन्छ, तर यसको मतलब हाम्रो मुखभित्रको जिब्रो भनेको होइन। The Greek word glossa means languages. ग्रिक भाषामा यो टङ जिब्रोलाई यो अन्य भाषालाई ग्लोसा भनिन्छ। यसको अर्थ चाहिँ भाषाहरू भन्ने हुन्छ। And tongues is not just some meaningless babble, just some unintelligible sounds that people make. It's a language. अन्य भाषा चाहिँ यो भाषा हो। यो चाहिँ है अर्थहीन त्यो साउन्डहरू अर्थहीन त्यो ध्वनिहरू मात्रै मानिसहरूले भने चाहिँ त्यस्तो मात्रै त्यो होइन। I don't speak Nepali. I guess you figured that out. And so when you're speaking in Nepali, I have no idea what you're saying. I don't know, is that a real language? Are they just making that up? Or what is it? I have no idea. म नेपाली बोल्दिनँ, सायद तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो। अनि जब कसैले नेपाली बोल्छ, तपाईँले नेपाली बोल्नु हुँदाखेरि के भनिराखेको, के मलाई के पनि थाहा हुँदैन के भनिराखेको भनेर। Well, tongues is the language, or we could say a heavenly language. अन्य भाषा चाहिँ यो भाषा हो, अझ हामी यसरी भनौँ स्वर्गीय भाषा। Notice the scripture with me, 1 Corinthians chapter 13 verse 1. 1 Corinthians chapter 13 and verse 1. And maybe you can write some of these verses down and make sure you study them later. पहिलो कोरिन्थी 13 को 1 पद हामी हेर्नेछौँ। यो पदलाई तपाईँले लेख्नुहोस् र पछिबाट तपाईँले यो कुराहरूलाई यो पदहरूलाई अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 13 को 1 हामी पढ्नेछौँ। If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I'm a noisy gong or a clanging cymbal. मैले मानिसहरू र स्वर्गदूतहरूको भाषामा बोले तापनि ममा प्रेम छैन भने म हल्ला मचाउने घण्टा र झैँ झैँ गर्ने झ्याली मात्र हुन्छु। All right, so Paul did not say, I repeat, he did not say tongues is just some loud, irritating sound. He didn't say that. यहाँनिर पावलले यो अन्य भाषा भनेको चाहिँ यो झ्याउलाग्ने किसिमको झ्याइ झ्याइ गर्ने घण्टा र झ्याली मात्रै हो भनेर खास यहाँ त्यसरी भनिराखेको छैन। He said, if I don't have love, or if I'm not walking in love, then my tongues will not benefit us, and to heaven it sounds like noise. यहाँनिर पावलले है यो अन्य भाषामा बोल्नु चाहिँ खालि झ्याउलाग्दो साउन्ड हो मात्रै खास यो भन्न खोजेको होइन। यो पदमा खास पावलले यहाँनिर भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने मसँग प्रेम छैन र म प्रेममा चलिन भने मैले बोलेको अन्य भाषाले पनि केही फाइदा पुर्याउँदैन, यो भन्न चाहेको। But notice he suggests, he doesn't necessarily say it, but he suggests that maybe when we speak in tongues, we might be speaking the languages that angels speak. यहाँनिर पावलले भन्न चाहेको चाहिँ खास के कुरा पनि हो भने जब हामी अन्य भाषामा बोल्छौँ सायद हामीले स्वर्गदूतहरूको भाषामा बोलिरहेका हुन्छौँ। That's interesting, isn't it? Praise the Lord. एकदमै चाखलाग्दो कुरा छ, छैन र? Now, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। what about tongues? We're going to talk about that today. के हो त अन्य भाषा? आज हामी अन्य भाषाको बारेमा आज हामी हेर्न जाँदैछौँ। Because even with Pentecostals and charismatic Christians, there's a lot of confusion on this topic. क्यारिस्मेटिक र पेन्टिकोस्टल विश्वासीहरूको बीचमा पनि यो विषयमा अन्य भाषामा बोल्ने विषयमा धेरै दोधार दोमनहरू छ। But
regardless of your church denomination or background, there's not a Pentecostal Bible, then a Baptist Bible, and Presbyterian Bible, and Methodist Bible. There's just one Bible, and we're going to preach from the Bible tonight. तपाईको सम्प्रदाय जेसुकै भए पनि तपाईँ जुनसुकै सम्प्रदायबाट तपाईँ आउनुभएको भए तापनि यहाँनिर है त्यो सम्प्रदाय अनुसार छुट्टै छुट्टै बाइबल छैन, बाइबल एउटै मात्रै छ, एक मात्र बाइबल छ। So, first of all, it's important for us to see that speaking in tongues is the initial evidence that a person has been baptized with the Holy Spirit. पहिलो कुरो हामीले बुझ्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने अन्य भाषामा बोल्नु भनेको चाहिँ त्यो व्यक्ति पवित्र आत्माले भरिएको छ भन्ने कुराको प्रारम्भिक प्रमाण हो। It's important to see that there is an experience called being baptized with the Holy Spirit. यो जान्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ कि त्यहाँनिर एउटा अनुभव छ पवित्र आत्माले भरिने अनुभव। In Matthew chapter 3 verse 11, John the Baptist said, in Matthew chapter 3 verse 11, he said, I baptize you with water for repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. मत्ती 3 अध्यायको 11 पदमा यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले यहाँनिर यसरी भन्छ, म चाहिँ त तिमीहरूलाई पश्चातापको लागि पानीले बप्तिस्मा दिन्छु, तर म पछि आउनुहुने मभन्दा अझ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, जसका जुत्ता बोक्ने योग्यको म छैन। उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। आमेन। So let me ask you a question. Who is greater? Who is greater? John the Baptist or Jesus the Son of God? म तपाईलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु, एउटा प्रश्न, को महान हो? को धेरै महान छ? बप्तिस्मा दिने यूहन्ना कि प्रभु येशू? को भन्नुस् त? Okay, for a minute you were scaring me. Who's greater? John the Baptist or Jesus the Son of God, our Lord and Savior? Who's greater? तपाईले मलाई है डराइदिनु भयो। को महान छ? बप्तिस्मा दिने यूहन्ना कि परमेश्वरको पुत्र येशू? मैले सुनिन, को रे? को? Okay, so this is a Christian church, right? यो चाहिँ क्रिस्चियन मण्डली रहेछ, थाहा भयो मलाई। Yes, Parbuto Stutiho. Of course, Jesus is greater. प्रभुको स्तुति होस्। यस, पक्कै पनि येशू नै महान हुनुहुन्छ। John said, I'm not even worthy to carry his shoes. यूहन्नाले यसरी भने, म त उहाँको जुत्ता बोक्ने योग्यको पनि छैन। So which is greater? सो को महान छ? Water baptism or the baptism with the Holy Spirit? पानीको बप्तिस्मा मात्रै कि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा? को महान छ? Well, before you answer, think about this. यसको उत्तर दिनुभन्दा अगाडि यो कुरा ध्यान गर्नुहोस्। I believe in water baptism. Don't misunderstand me. मलाई गलत नबुझ्नुहोस् पानीको बप्तिस्माको बारेमा। The Bible tells us to baptize believers in water, right? है बाइबलले हामीलाई विश्वासीलाई पानीले बप्तिस्मा देऊ भन्छ, हैन र? But a man baptized you in water, but only Jesus can baptize you with the Holy Spirit. मानिसले तपाईलाई पानीमा बप्तिस्मा दिन्छ, तर येशूले मात्रै तपाईलाई पवित्र आत्मामा बप्तिस्मा दिन सक्नुहुन्छ। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes I meet Christians, and when we talk about the Holy Spirit, they'll tell me, "Wait a minute, I'm Baptist." Be careful, I'm Baptist. कचोटि म विश्वासीहरूलाई भेट्छु अनि विश्वासीसँग पवित्र आत्माको कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले भन्छ, पर्खिनुहोस्, म त ब्याप्टिस्ट सम्प्रदायको हुँ, म ब्याप्टिस्ट हुँ, यसरी भन्छ। If you're Baptist, you definitely should believe in the baptism with the Holy Spirit, because John the Baptist is the one who preached this. यदि तपाईँ ब्याप्टिस्ट सम्प्रदायमा हुनुहुन्छ भने तपाईले झन् धेरै विश्वास गर्नुपर्छ पवित्र आत्माको बप्तिस्मामा, किनभने बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले नै यहाँनिर पवित्र आत्माको बप्तिस्माको बारेमा उहाँले भन्नुभएको छ। I mean,
When I first met my wife, she let me know I am Baptist. I am Paka Baptist. I am completely Baptist. है मैले पहिलोचोटि मेरो श्रीमतीलाई भेट्दाखेरि है उहाँले मलाई यसरी जानकारी दिनुभयो उहाँ चाहिँ ब्याप्टिस्ट सम्प्रदायबाट हुनुहुन्छ पक्का ब्याप्टिस्ट I सम्प्रदायबाट was born Baptist. I live a Baptist. I will die a Baptist. म चाहिँ ब्याप्टिस्ट सम्प्रदायमै जन्मे ब्याप्टिस्टमै हुर्के म त्यहीँ मर्छु भनेर उनले भने Well, you may be very Baptist, but here's a man whose last name, his family title is Baptist, and there's nobody more Baptist than this guy. तपाईँ पनि ब्याप्टिस्ट सम्प्रदायबाट हुनुहुन्छ किनभने ब्याप्टिस्ट सम्प्रदायको मानिसहरूले चाहिँ पवित्र आत्मामा बप्तिस्मा हुने कुरालाई त्यति मान्दैन तर यहाँनिर बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले नै यहाँनिर पवित्र आत्मामा बप्तिस्मा दिनुहुन्छ यसोले भनेर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ And he said Jesus is the baptizer with the Holy Spirit. अनि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले यसरी भने येशू चाहिँ पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिने व्यक्ति हुनुहुन्छ Can somebody say amen? यदि कसैले आमेन भन्न सक्छ कसैले आमेन Wait a minute. Let me turn your volume up. Okay, let's try it again. Amen. आमेन Oh, अझै ठुलो अझै too ठुलो loud, too loud. अलि सानो अब Now, let's study the word. After his resurrection, Jesus appeared to his disciples in that upper room. पुनरुत्थान पछि है येशूको पुनरुत्थान भएपछि येशू आफ्नो चेलाहरू कहाँ माथिल्लो तलामा उहाँ प्रकट हुनुभयो देखा पर्नुभयो In fact, it was the evening of the very day that he was raised from the dead. It was the first day of the week, which we call Sunday. It was the evening of the very day he was raised from the dead. अनि त्यो चाहिँ है जुन दिन उहाँ मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो त्यसको साँझमा थियो साँझ पख उहाँ चेलाहरू कहाँ देखा पर्नुभयो So when they saw him, they believed, they knew he was raised from the dead. He showed them that it is, that I'm alive. अनि जब चेलाहरूले येशूलाई देखे अनि चेलालाई थाहा भयो उहाँ चाहिँ मृत्युबाट बौरी उठ्नु भएको रहेछ येशूले आफ्नो हात पनि देखाउनु भयो म जीवित छु भनेर अनि चेलाले त्यसरी थाहा पाएर विश्वास गरे And then in John chapter 20 and verse 22, we read something very interesting, a little bit strange. John chapter 20 and verse 22. अनि त्यसपछि यूहन्ना 20 को 22 पदमा हामी अलिकति एउटा चाखलाग्दो कुरा हामी यहाँनिर पढ्छौँ यूहन्ना 20 को 22 पद He breathed on them and said, receive the Holy Spirit. उहाँले त्यहाँनिर है सास फुकिदिनु भयो अनि भन्नुभयो पवित्र आत्मा ग्रहण गर अथवा पवित्र आत्मा ल्याओ Isn't that interesting? He didn't just say, receive the Holy Spirit, and he waved his hand or touched them. He breathed on them. उहाँले त्यतिकै पवित्र आत्मा ग्रहण गर भन्नु भएन त्यतिकै छोएर पवित्र आत्मा ल्याऊ भन्नु भएन उहाँले चाहिँ सास फुकिदिनु भयो But actually, the New Testament was written in the Greek language. तर खासमा नयाँ करार चाहिँ ग्रीक भाषामा लेखिएको थियो And in the Greek language, it actually says, he breathed into them. अनि त्यो ग्रीक भाषामा खासमा है त्यहाँ के लेखिएको छ भने खासमा है उहाँले चाहिँ तिनीहरूमा सास फुकिदिनु भयो तिनीहरूभित्र You see, here in John chapter 20, this is when the disciples were born again. खासमा है यहाँनिर यूहन्ना 20 को 22 मा हो यहाँनिर चेलाहरू नयाँ गरी You जन्मिएका see, थिए just as God the Father breathed the breath of life into Adam, and Adam became a living being, now Jesus is breathing the breath of life, eternal life, into his disciples. जसरी परमेश्वरले आदममा जीवनको सास फुकिदिनु भयो अनि आदम जीवित प्राणी भयो त्यसरी नै येशूले यहाँनिर चेलाहरूमा है जीवनको सास उहाँले फुकिदिनु भएको छ अनि चेलाहरूको नयाँ जन्म भयो You see, no one could be born again and have eternal life until after Jesus was raised from the dead. यो कुरा बुझ्नुहोस् येशू मृत्युबाट बौरी नउठ्नु भएसम्म कोही पनि नयाँ गरी जन्मन सकेको थिएन सक्थेन See, before that time, they were simply Jews living under the law. They could not be born again until Jesus was raised from the dead. येशू मृत्युबाट बौरी नउठुन्जेल चाहिँ है उनीहरू कोही पनि है नयाँ गरी उनीहरू जन्मन सकेको थिएन सक्थेन
For example, some of you that know your Bible well, tell me, what does Romans chapter 10, verse 9 say? Does anybody know Romans chapter 10 and verse 9? के तपाईहरु कसैलाई थाहा छ मलाई यो भन्न सक्नुहुन्छ रोमी 10 को 9 पदमा के लेखिएको छ? Some of you are really scaring me. Okay, well, I'll just tell you. Pastor Jeffy, you must know. कसैलाई थाहा छ रोमी 10 को 9 मा के लेखिएको छ? It says, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, or Jesus as Lord, and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. यहाँ यस्तो लेखेको छ यदि तिमीले येशूलाई प्रभु हो भने आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नु भयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यौ भने तिम्रो उद्धार हुनेछ. Okay, so all throughout the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, they called him Lord. That's true. But they could not believe that he was raised from the dead until it actually happened. सुसमाचारको पुस्तकहरूमा सबैले यसकोलाई प्रभु भनेर उनीहरूले विश्वास गरे त्यो हामी मान्दछौँ त्यो थाहा छ सबैले यसोलाई प्रभु भने तर येशू उनीहरूको पापको निम्ति मर्नु भयो र बौरी उठ्नु भयो भन्ने कुरा चाहिँ जब येशू साँच्चै मरेकोबाट बौरी उठ्नु भयो त्यसपछि मात्रै उनीहरूले विश्वास गर्न सके. This is when they were born again. अनि मात्रै उनीहरू नयाँ गरी जन्मे. Praise the Lord. हालेलुया. When you heard the gospel, when you believed on Christ, he breathed into you the breath of eternal life. The Holy Spirit came to live in your heart. जब तपाईले येशूको बारेमा सुन्नुभयो अनि येशूमा विश्वास गर्नुभयो येशूलाई तपाईले प्रभु भनेर मुखले स्वीकार गर्नुभयो येशूले पवित्र आत्मा तपाईँ भित्र हालिदिनु भयो. If you are born again, the Holy Spirit is living in your heart. यदि तपाईँ नयाँ गरी जन्मिनु भएको छ भने येशूलाई विश्वास गरेर पवित्र आत्मा तपाईको हृदयमा हुनुहुन्छ तपाईँ भित्र हुनुहुन्छ. Amen. आमेन. Amen. So Jesus appeared to his disciples over a period of about, Luke tells us, over a period of about 40 days. है लुकाको पुस्तकमा हामी पाउँछौँ येशू चाहिँ चेलाहरू कहाँ है झन्डै 40 दिन देखा परिरहनु भयो. 40 दिनसम्म चेलाहरूसँग उहाँ रहनुभयो पुनरुत्थान पछि. And just before he ascended up into heaven, he told those disciples in Acts chapter 1 and verse 5, for John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. अनि येशू मृत्युबाट बौरी उठ्नु भएपछि 40 दिन 40 रात उहाँ जब चेलाहरूसँग रहनुभयो त्यसपछि येशू है पिता कहाँ स्वर्गमा उठाइ लगिनु भन्दा अघि येशूले प्रेरित 1 को 5 पदमा यसरी भन्नुभयो. प्रेरित 1 को 5 मा किनभने यूहन्नाले त पानीले बप्तिस्मा दिए तर अबका थोरै दिनमा पवित्र आत्मामा तिमीहरूको बप्तिस्मा हुनेछ. So that means when Jesus said these words at that moment, they had not yet been baptized with the Holy Spirit. He said, you will be baptized with the Holy Spirit in a few days. यसको मतलब येशूले यो कुरा भन्नु हुँदाखेरि त्यति बेलासम्म तिनीहरू पवित्र आत्माले भरिएको थिएन हो. उनीहरूले नयाँ जीवन पाएको थियो नयाँ गरी जन्मेको थियो तर पवित्र आत्माले केही समयपछि मात्रै भरिन्छौ भनेर येशूले भन्नुभयो. Right? Amen. I mean, if I said to you at 5 o'clock, we will have dinner, that doesn't mean you've already had dinner. That means you're going to have dinner in a short time. यदि मैले तपाईलाई आजको 5 बजे तपाईको बेलुकीको खाना हुन्छ भनेर भने तपाईले खाना खाइसक्नु भयो भन्ने यसको अर्थ लाग्दैन. अब केही समयपछि तपाईले खाना खानुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ. Right? हो कि भन्नुस् त? Some of you are hungry right now. Just wait. कोही भोको हुनुहुन्छ क्या? So notice, they've already been born again. They've already had the Holy Spirit breathed into them, and yet Jesus is telling them to wait for something else. सुन्नुहोस् यहाँनिर एउटा कुरा विचार गर्नुहोस्. उनीहरू नयाँ गरी जन्मिसकेको थियो. उनीहरूमा पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो. येशूले फुक दिनु भएको थियो. उनीहरू नयाँ गरी जन्मेको थियो. तर येशूले पवित्र आत्माले भरिनको लागि केही समय पर्ख भन्नुभयो. So thank God for the new birth. Thank God for salvation. That's first, and that's the most important thing of all. नयाँ जन्मको लागि धन्यवाद परमेश्वरलाई. मुक्तिको लागि धन्यवाद परमेश्वरलाई. यो पहिलो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो मुक्ति पाउनु नयाँ गरी जन्मिनु. It's receiving Christ.
It's being born again that makes you a child of God. यसोलाई ग्रहण गर्नु नयाँ गरी जन्मिनुले तपाईलाई परमेश्वरको सन्तान बनाउँछ। You don't go to heaven because you speak in tongues. You go to heaven because you've received eternal life by putting your faith in the Lord Jesus Christ. अन्य भाषा बोलेको कारणले तपाईँ स्वर्ग जाने होइन, तपाईले येशूमा विश्वास गरेर आफ्नो भरोसा विश्वास येशूमा राखेर नयाँ जन्म पाएको कारणले तपाईले मुक्ति पाएर But it's स्वर्ग जाने one हो। thing to be born of the Spirit and another thing to be baptized with the Holy Spirit. नयाँ गरी जन्मिनु मुक्ति पाउनु एउटा कुरा हो भने अब पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनु र अन्य भाषा बोल्नु अब अर्को कुरा हो। It's one thing to have the Holy Spirit come into your heart and to impart eternal life to you and make you a new creation in Christ. यो पवित्र आत्मा तपाईमा आउनु र तपाईमा नयाँ जीवन प्रकट गर्नु र तपाईलाई नयाँ जीवन दिनु यो एउटा कुरा हो। It's another thing to have the Holy Spirit come on you and fill you. अनि अर्को कुरा पवित्र आत्मा तपाईमाथि आउनु र तपाईलाई भर्नु यो फेरि अर्कै कुरा हो। We could say in the new birth, God cleaned the vessel. In the baptism of the Holy Spirit, He filled that vessel. यसरी भन्न सक्छौं नयाँ जन्ममा परमेश्वरले हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ तर पवित्र आत्माको बप्तिस्मामा चाहिँ उहाँले हामीलाई भर्नुहुन्छ हाम्रो भाँडालाई। Then in Acts chapter 1 verse 8, we read verse 5 a moment ago, but let's look at verse 8. Jesus told those disciples, "But you will receive power when the Holy Spirit has come on you." हामीले केही समय अगाडि प्रेरित 1 को 5 पद पढ्यौं, अब हामी प्रेरित 1 को 8 पद पढ्छौं। यहाँ यस्तो लेखेको छ, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउने छौ र तिमीहरू यरुशलेममा सारा यहुदियामा सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हुने छौ। So notice here specifically, He did not say when the Holy Spirit comes in you, comes into your heart. He said when the Holy Spirit comes on you. तपाई यहाँनिर तपाईले विचार गर्नुहोस् प्रेरित 1 को 8 मा पवित्र आत्मा तपाई भित्र आउनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँले गरिराख्नु भएको छैन। पवित्र आत्मा तपाई माथि आउनुहुन्छ, तपाईमा आउनुहुन्छ। So we could say salvation or Christ is a gift to the world. हामी यसरी भन्न सक्छौं ख्रीष्ट अनि मुक्ति चाहिँ सबैको लागि वरदान हो, उपहार हो। But the Holy Spirit, and actually I mean being filled with the Holy Spirit, is a gift to the church. अनि पवित्र आत्मा चाहिँ अझै विशेष गरिकन पवित्र आत्माले भरिनु चाहिँ मण्डलीको लागि वरदान हो। Hallelujah. हालेलुया। So are we Bible believing Christians? Yes or no? हामी बाइबल विश्वास गर्ने विश्वासीहरू हौ, हो कि होइन? Yes or no? हो कि होइन? Well, that means we have to believe all of the Bible, not just the parts you like. यसो मतलब हामीले बाइबलको सबै कुरा विश्वास गर्नुपर्छ, हामीलाई मनपर्ने कुनै पदहरू मात्रै होइन। And let's add another little sentence to here. God doesn't care about your opinion. अनि मलाई अर्को एउटा वाक्य यहाँनिर भन्न दिनुहोस्, परमेश्वर तपाईको विचारले उहाँले के फरक पर्दैन। Well, I think nobody's interested in what you think. We want to know what God said. मेरो विचारमा यो कुराले के पनि फरक पार्दैन, परमेश्वरले के भन्नुभयो त्यसले फरक पार्छ। Let's go another step further. Let's make everybody mad today. अर्को स्टेटमेन्ट सबैलाई म यहाँ पागल बनाउन चाहन्छु एकछिन। God does not care about your religious traditions. परमेश्वर तपाईको धार्मिक विधि विधानहरूको वास्ता राख्नुहुन्न। He cares about His word. उहाँ आफ्नो वचनको वास्ता राख्नुहुन्छ। In the book of Jeremiah, He said, "I watch over my word to perform it." He doesn't watch over your religious traditions. जेरेमियाको पुस्तकमा हामी पाउँछौं परमेश्वर आफ्नो वचन कसरी पूरा गर्ने भनेर हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँ तपाईको धार्मिक विधिहरू हेरिराख्नु भएको छैन। We must be willing to compare our traditions to the truth of God's word, and if our traditions do not agree with God's word, we have to change our traditions. हामीले हाम्रो धार्मिक विधि विधानहरूलाई परमेश्वरको वचनसँग हामीले दाँजेर हेर्नुपर्छ। यदि हामीले गरेको धार्मिक विधि विधानहरू वचनसँग मिलिराखेको छैन भने हामीले बदल्नुपर्छ। Now sometimes people say, "But Brother John, we've been doing it this way for 30, 40, 50, 70 years." तर कतिले मलाई यसरी भन्छ, पास्टर जोन यस्तो हामीले 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्षदेखि हामीले यस्तै गर्दै आइराखेका छौं। Friend, the Bible is older than that. प्रियहरू सुन्नुहोस्, बाइबल त्यो भन्दा पनि जेठो हो।
The problem with your traditions is not that they're too old. The problem is they're not old enough. है तपाईँको त्यो हाम्रो त्यो विधि विधानहरूसँगको समस्या चाहिँ त्यो पुरानो होइन त्यो खास धेरै पुरानो छैन Well, my grandmother believed this. My grandfather believed that. Well, I'm sure your grandmother and grandfather were wonderful people. I'm not criticizing them. But I also know that Jesus is Lord and this is his word. मेरो बाजेले यस्तो गर्नुहुन्थ्यो मेरो बजेले यस्तो गर्नुहुन्थ्यो है तपाईँको बाजे बजे राम्रो थियो होला तर बाइबलले भन्छ येशू प्रभु हुनुहुन्छ अनि उहाँको वचन हो See, when you say, no, that's not what we believe, your argument is no different than Hindus who say, I can't become a Christian because that's not what we believe. जब हामी हाम्रो धार्मिक विधि विधानसँग है वचनमा जे लेखेको भए पनि म त्यो गर्न सक्दिनँ है यो चाहिँ ठ्याक्कै हिन्दू मानिस दाजुभाइ जस्तो मात्रै हो जोहरूले भन्छ म येशूलाई विश्वास गर्न सक्दिनँ That's not a very convincing argument. We have to follow the word of God. है हामीले त्यो हाम्रो विधि विधानहरू भन्दा पनि वचन पस्याउनु पर्छ So I'm not asking you to accept what I say. That doesn't matter. But if you can see it in the scriptures, that's why I'm reading so many scriptures, then you have a responsibility to accept it. म यहाँ धेरै पदहरू तपाईँलाई पढेर सुनाउँदैछु किनभने मैले के भन्छु त्यो ग्रहण गर्नुहोस् भनेर होइन वचनले के भन्छ त्यो ग्रहण गर्नुहोस् भन्ने म चाहन्छु आमेन Can I get another amen? म अर्को आमेन पाउन सक्छु आमेन How about from the back? How about an amen from the आमेन back? पाउन सक्छु आमेन Oh, let me go back there. I need to आमेन go आमेन back. पुगेन आमेन पुगेन Those people are alive. Praise the Lord. प्रभुलाई महिमा होस् Again, some Christians will tell you that if you're born again, you have the Holy Spirit in your heart, and that's it. There's nothing more of the Holy Spirit to receive besides that. कति क्रिस्चियनले के भन्छ भने यदि तिमी नयाँ गरी जन्मेको छौ भने तिमीसँग पवित्र आत्मा अगाडि नै हुनुहुन्छ अनि तिमीले पाउनुपर्ने सबै पवित्र आत्मा तिमीले पाइसकेका छौ यसरी कति क्रिस्चियनहरूले भन्ने गर्छ But if that's true, why did Jesus tell these people to wait for something else? यदि त्यो सत्य थियो भने किन येशूले यहाँनिर यी मानिसहरूलाई यसरी भन्नुभयो केही समय पर्ख अनि तिमीले पवित्र आत्मा पाउने छौ भनेर Now, if you're born again, yes, you have the Holy Spirit living in your heart. Do not let anybody tell you otherwise. Of course, you have the Holy Spirit living in your heart right now. ओ तपाईँले यदि येशूलाई विश्वास गर्नुभएको छ र नयाँ गरी जन्मिनु भएको छ भने तपाईँभित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ कसैले यसको अघि पछि केही कुरा भन्न नपाओस् यो सत्य हो तपाईँभित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ But don't stop there. There is more for you. God wants you to be filled or baptized with the Holy Spirit. तर That's what त्यही I'm saying. नरोकिनुहोस् तपाईँको लागि परमेश्वरसँग अझै धेरै छ उहाँ तपाईँलाई उहाँको पवित्र आत्माले भर्न चाहनुहुन्छ So he told them, in a few days, you will be baptized with the Holy Spirit. And Acts chapter 2, verse 4 is the fulfillment of that promise. अनि यहाँनिर प्रभु येशूले अगाडि चेलाहरूलाई अबको केही दिनमा तिमीहरू पवित्र आत्माले भरिन्छौ भनेर भन्नुभयो अनि प्रेरित 2:4 मा त्यो प्रतिज्ञा पूरा भएको छ So it says they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues. अनि यहाँनिर त्यो प्रतिज्ञा यसरी पुरा भयो तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए र पवित्र आत्माले दिनुभएको उच्चारण बमोजिम तिनीहरू अन्य भाषाहरूमा बोल्न लागे And Luke tells us there was about 120 people in that room. अनि लुकाले हामीलाई यसरी बताउँछ त्यो कोठामा त्यो दिन है पवित्र आत्माले भरिने मानिसहरू 120 जना थिए And they were all filled. अनि उनीहरू सबैजना भरिए So पवित्र आत्माले it wasn't just Peter and John that were filled and everybody else just looked and took pictures and posted it on social media. अनि यो यस्तो होइन कि अरू चाहिँ हेर्ने फोटो खिच्ने फेसबुकमा अन्तमा हालिदिने अनि पिटर र के अरे पत्रुस र याकुब चाहिँ पवित्र आत्माले भरिने त्यस्तो थिएन सिनेरी They were all filled. उनीहरू सबैजना भरिए They all began to speak in other tongues. सबैले अन्य भाषा बोले कोही कोही होइन सबै And Luke tells us in that upper room, not only were the apostles in that room, even Mary, the mother of Jesus, was in that room. यो प्रेरितको पत्र लेख्ने लुकाले हामीलाई यसरी बताउँछ त्यहाँ खालि प्रेरितहरू मात्रै थिएन त्यहाँ अरू धेरैजना थिए मरियम येशूको आमा पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो So sometimes I meet people and they say, well, I'm Roman Catholic and I really honor and respect Mary.
अनि कतिजनाले मैले भेट्ने मान्छेले भन्छ म त रोमन क्याथोलिक हो म चाहिँ मरियमलाई एकदमै धेरै आदर गर्छु And I always say, well, I respect her much more than you do. अनि म यसरी भन्छु तिमीले भन्दा म धेरै मरियमलाई आदर गर्छु You've got a painting, you've got a statue, but I followed her example. अनि रोमन क्याथोलिकलाई म भन्छु तिमीसँग चाहिँ चित्र छ तिमीसँग चाहिँ मूर्तिहरू छ तर म चाहिँ उसको उदाहरणलाई म पछ्याउँछु See, Mary was there at the cross and saw Christ crucified. मरियम चाहिँ यसोलाई क्रुसमा टाँग्दाखेरि पनि त्यहाँ थिइन् So I followed her and I went to the cross and I know that Jesus died for my sins. म चाहिँ मरियमको उदाहरण पछ्याउँछु अनि क्रुस बोकेर है अनि यो कुरा म थाहा गर्छु यसो मेरो लागि मर्नुभयो And Mary was there at the tomb when the stone was rolled away. So I followed her and I saw the empty tomb and I know he's alive. He's been raised from the dead. यसोको पुनरुत्थानमा त्यो ढुङ्गा हटाइँदाखेरि मरियम त्यहाँ थिइन् अनि म पनि त्यहाँ हुन्छु अनि यो कुरा थाहा गर्छु येशू मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो उहाँ जिउँदो हुनुहुन्छ जीवित हुनुहुन्छ And see all the Baptists say, amen, amen, amen. Wait a minute. I also followed her to that upper room and I was filled with the Holy Spirit and began speaking in a heavenly language. So if you're really a Catholic, come on up to the upper room. सबै ब्याप्टिस्टहरूले जब त्यो सुन्छ अनि आमेन आमेन भन्छ तर म त्यतिमै रोकिँदैन मरियम चाहिँ माथिल्लो तलामा पनि थिइन् जहाँ मानिसहरू पवित्र आत्मालाई पर्खिँदै थिइन् अनि पवित्र आत्माले भरिन् अन्य भाषामा बोलिन् अनि म चाहिँ त्यहाँसम्म पनि पुग्छु पवित्र आत्माले भरिन्छु अनि मरियम चाहिँ अन्य भाषामा बोल्छु हालेलुया हालेलुया Now, I was not raised in a Pentecostal church. No way. No. म चाहिँ है अन्य भाषा बोल्ने यो सम्प्रदायमा अथवा पेन्टिकोस्टल सम्प्रदायमा म हुर्केको होइन I was raised in a very traditional Mahasukha denominational church. म चाहिँ एकदमै सुक्खा है एकदमै त्यो महासुक्खा त्यो साम्प्रदायिक मण्डलीमा त्यो 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 के भन्छ त्यो पुरानो त्यो धार्मिक मण्डलीमा म हुर्केको हुँ And our church never talked about this. No अनि way. म जुन मण्डलीमा हुर्केँ त्यो मण्डलीले चाहिँ यो कुराहरू सिकाउँथेन कहिले सिकाउँथेन I heard all of you singing and worshiping God, hallelujah, and lifting your hands. Ooh, we never did that in the church I was raised. Never. है तपाईँहरू सायद आफ्नो मण्डलीमा हात उठाउनुहुन्छ प्रभुको प्रशंसा गर्नुहुन्छ हामी चाहिँ म हुर्केको मण्डलीमा चाहिँ त्यस्तो हुन्थेन त्यो Some of you were rejoicing and smiling. In my church as a boy, if you smiled, the pastor thought he's in sin. है अब कति तपाईँहरू चाहिँ होइन मण्डलीमा रमाउनुहुन्छ आनन्दित हुनुहुन्छ तर म हुर्केको मण्डलीमा चाहिँ कोही हाँस्यो भने पास्टरले सोच्छ यो चाहिँ पापमा छ भनेर And some of you, as you were worshiping God, you were lifting your hands. We never did that. If you raised your hand, the pastor would stop because he thinks you're asking a question. Yes, what is it? तपाईँहरू आराधनामा हात उठाउनुहुन्छ प्रशंसा गर्नुहुन्छ तर म हुर्केको चर्चमा चाहिँ हामी आराधनामा हात उठाउन मिल्थेन कसैले हात उठायो भने पास्टरले सायद यसको प्रश्न होला के हो प्रश्न भन्थ्यो Amen. Praise the Lord. And when I was in church, they taught us that yes, it's true on the day of Pentecost, these believers spoke in tongues, but they said God allowed them to do that so they could preach the gospel to all these different nationalities which had come to Jerusalem that day. म हुर्केको मण्डलीमा है कसरी सिकाइन्थ्यो भने हो पेन्टिकोस्टको दिनमा तिनीहरू पवित्र आत्माले भरिए सबैजना पवित्र आत्माले भरिए तर त्यो चाहिँ खास उद्देश्यले परमेश्वरले उनीहरूले चाहिँ सुसमाचार सबै मानिसहरू कहाँ सबै जातिहरू कहाँ सबै भाषाहरूमा पुर्याउन सकोस् भनेर तिनीहरूले अन्य भाषा बोलेका थिए भनेर यसरी सिकाउने गर्थे And the suggestion was, the thought was that yes, that happened on the day of Pentecost, but that was just a one-time event and that never ever happened again. अनि के भनेर सिकाइन्थ्यो भने हो उनीहरू पवित्र आत्माले भरिए सबैले अन्य भाषा बोले त्यो दिन भयो त्यो चाहिँ एकचोटिको घटना थियो त्यसपछि फेरि उता यता कहिल्यै त्यो भएन भनेर मानिसले हामीलाई त्यसरी भन्ने गर्थे सिकाउँथे But that is not true. तर त्यो सत्य होइन That they lied to me. They probably didn't know. That is not true. त्यो सत्य होइन The apostles on the day of Pentecost did not preach the gospel in other tongues. प्रेरितहरूले त्यो इभन त्यो पेन्टिकोस्टकै दिनमा पनि अन्य भाषामा प्रचार गरेन सुसमाचार अन्य भाषामा दिएन In Acts chapter 2 verse 11, the people said, "We hear them speaking of the mighty works of God."
प्रेरित 2को 11 पदमा हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ क्रेटका बासिन्दाहरू र अरबीहरू पनि छौँ अनि हामी आफ्ना आफ्ना भाषामा परमेश्वरका महान कार्यहरूको चर्चा तिनीहरूले गरिरहेका सुन्दछौँ तिनीहरूले है मानिसहरूकै भाषामा त्यहाँनिर बोले Well, that's great, but that's not the gospel, because the gospel is the story of the cross of Christ, his death and resurrection. That's something more than just talking about the good works of God. है त्यो एकदमै राम्रो छ है मानिसहरूले त्यहाँनिर होइन परमेश्वरको महान कामको चर्चा गरे तर खासमा त्यो सुसमाचार होइन है सुसमाचार उनीहरूले अन्य भाषामा त्यहाँनिर बोलेन And then in verse 14, the Bible tells me Peter stood up and began to preach to all of those people in a language that everybody there understood. I don't know if he spoke Hebrew or Greek, but he spoke in a language that everybody there understood, and Luke records the sermon, so we know what he said. अनि मलाई थाहा छैन पत्रुसले कुन भाषामा प्रचार गरे सायद त्यही उनीहरूले बोल्ने त्यो हिब्रू भाषामा प्रचार गरे तर 14 पदमा है पत्रुस 11 जनासँग खडा भएर उच्च स्वरमा त्यहाँको सबै मानिसहरूलाई पत्रुसले त्यहाँनिर सुसमाचार प्रचार गरे उनले अन्य भाषामा प्रचार गरेको होइन सुसमाचार सबैले बुझ्ने भाषामा उनले प्रचार गरे Verse 41 says about 3,000 people responded to that message and were added to the church, but nobody got saved until after Peter preached, not in tongues, and a language that they already understood. अनि त्यहाँनिर हामी पाउँछ 41 पदमा जसले उनको कुरा ग्रहण गरे पत्रुसले प्रचार गरेको सुसमाचार जसले सुने तिनीहरूले बप्तिस्मा लिएर त्यसै दिन प्राय 3,000 मानिसहरू तिनीहरूको संख्यामा थपिए मण्डलीमा मानिसहरू बढे नयाँ जन्म पत्रुसले अन्य भाषामा बोल्दाखेरि होइन जबसम्म पत्रुसले उठेर सुसमाचार प्रचार गरेन अनि उनीहरूले विश्वास गरेन नयाँ जन्म त्यहाँनिर भएन Also, Acts chapter 2 verse 4 is not the only time anyone ever spoke in tongues in the Bible. अनि बाइबलमा मानिसहरूले अन्य भाषा बोलेको चाहिँ प्रेरित 2 को 4 पद मात्रै होइन अरू ठाउँमा पनि मानिसहरूले अन्य भाषा बोलेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ For example, real quickly now, notice with me in Acts chapter 10, Peter preached to a Gentile named Cornelius and his family. प्रेरित 10 अध्यायमा पत्रुसले अन्य जातिहरूलाई र उनको घरानालाई प्रचार गरेको हामी यहाँनिर पाउँछौँ Verse 44 says, while he was still speaking, the Holy Spirit fell on Cornelius and his household. 44 पदले भन्छ पत्रुसले यी कुरा बोल्दा बोल्दै वचन सुन्ने सबैमाथि पवित्र आत्मा ओर्लनु भयो Notice he came on them. Jesus said, you'll receive power when the Holy Spirit comes on you. यहाँनिर विश्वास गर्नुहोस् यसुले भन्नुभयो जब पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुनेछ तिमीले शक्ति पाउनेछौ यहाँ पवित्र आत्मा उनीहरूमा आउनुभयो पवित्र आत्मा उनीहरूमाथि And in verse 45, we read that the Jews, these are Jewish Christians, the Jews who came with Peter were shocked. They were surprised. They were amazed because the gift of the Holy Spirit was poured out even on the Gentiles. अनि यहाँनिर यहुदी विश्वासीहरू पत्रुससँग आएका यहुदी विश्वासीहरू है अन्य जातिहरूमा पनि पवित्र आत्मा ओर्लनु भएको देखेर छक्कै परे किनकि ती अन्य जातिहरूले अन्य भाषामा बोलेर परमेश्वरका प्रशंसा गरिरहेका थिए Notice he didn't say because the Gentiles received eternal life, the Gentiles were made a new creature in Christ. He said because the gift of the Holy Spirit was poured out on them. यहाँनिर हेर्नुहोस् है तपाईँ विचार गर्नुहोस् उनीहरूले मुक्ति पाएर उनीहरूले अनन्त जीवन पाएर उनीहरू छक्क परेको होइन किनभने पवित्र आत्माको वरदान उनीहरूमा खन्याइएको देखेर तिनीहरू छक्क परे And Luke calls this again the gift of the Holy Spirit. So he didn't actually say the gift of Christ, meaning salvation, the new birth. He said the gift of the Holy Spirit. यहाँनिर यो प्रेरितको पुस्तक लेख्ने लेखक लुकाले है यहाँनिर ख्रिस्टको वरदान भनेको छैन पवित्र आत्माको वरदान पवित्र आत्माको वरदान उनीहरूमा खन्याइएको देखेर तिनीहरू छक्क परे So actually what happened is, as they were listening, they believed. Because Peter later tells us, God who knows the heart poured out his Spirit on them, meaning he knew in their heart that they believed. Later, Peter testified and said that God who knows the heart bore witness to them by giving them the Holy Spirit. That means they believed the gospel while Peter was speaking. है जब पत्रुसले बोल्दै थिए तिनीहरूले चाहिँ सुसमाचार विश्वास गरे
अनि उनले मुक्ति पाए, उनीहरूमा पवित्र आत्मा आउनुभयो। किनभने है पत्रुसले पछिबाट यसरी गवाई दिएको छ कि परमेश्वरले मानिसको हृदय जान्नुहुन्छ भनेर। So how did these Jews know that the Holy Spirit was poured out on Cornelius? How did they know? You can't see the Holy Spirit with your eye, so how did they know this? हामी पवित्र आत्मालाई हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैनौँ। यदि त्यसो हो भने पत्रुससँग आएका ती यहुदी विश्वासीहरूले ती मानिसहरूमा पवित्र आत्मा खन्याइए, ती मानिसहरूले पवित्र आत्मा पाए भन्ने कुरा कसरी थाहा पाए, कसरी जाने? Notice verse 46. 46 पदमा हामी हेर्नेछौँ। For they heard them speak with tongues and magnify God. किनकि अन्य भाषामा बोलेर तिनीहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेका उनीहरूले सुने। What convinced those Jews that Cornelius and his family were baptized with the Holy Spirit? Speaking in other tongues. के कुराले यिनीहरू चाहिँ पवित्र आत्माले भरिए भनेर ती यहुदी विश्वासीहरूलाई थाहा भयो भने तिनीहरू अन्य भाषामा बोल्दै थिए। Notice what it does not say. It does not say, for they began to scream. है तपाईँ यहाँनिर के भनेन त्यो कुरा हामी विचार गरौँ। यहाँनिर उनीहरू चाहिँ एकदमै होइन चिच्याएर कराउन थाले भनेर भनेको छैन। Doesn't say, for they began to weep. है उनी यहाँ भने छैन उनीहरू चाहिँ रुन लागे भनेर भने छैन। Doesn't say they began to dance. यहाँ भने छैन उनीहरू नाच्न लागे भनेर भने छैन। I don't know if they danced or not, but the Bible doesn't say it, so I don't know. मलाई थाहा छैन उनीहरू नाचे कि नाचेन, किनकि बाइबलले भन्दैन। मलाई थाहा छैन उनीहरू नाचे कि नाचेन। They began to speak. तर उनीहरू बोल्न लागे। See, being baptized with the Holy Spirit is not an emotional experience, it's a spiritual experience. पवित्र आत्माले भरिनु चाहिँ यो भावनात्मक कुरा होइन, यो चाहिँ आत्मिक भावनात्मक कुरा हो। Hallelujah. आत्मिक कुरा हो। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Let me give you another example. मलाई अर्को उदाहरण दिनुहोस्। Go in your Bible to Acts chapter 19. तपाईको बाइबलमा प्रेरित 19 अध्यायमा जानुहोस्। Here, this is many years later, the Apostle Paul found some disciples or some devout people in the city of Ephesus. एफिसस भन्ने सहरमा धेरै वर्षपछि पावलले केही चेलाहरू र केही एकदमै हैन ख्रीष्टको मानिसहरू भेटाए। And in verse 2, he asked them a question. Did you receive the Holy Spirit when you believed? अनि 2 पदमा पावलले उनीहरूलाई भने जब तिमीहरूले विश्वास गर्यौ के तिमीले पवित्र आत्मा पायौ? He didn't ask them, did you receive Christ? पावलले तिनीहरूलाई तिमीले येशू ग्रहण गर्यौ भनेर सोधेनन्। He asked them, did you receive the Holy Spirit? पावलले तिनीहरूलाई तिमीले पवित्र आत्मा पायौ भनेर सोधे। In the Greek language, this could be translated, did you receive the Holy Spirit after you believed? ग्रीक भाषा अनुसार यसको अर्थ चाहिँ के हुन सक्छ भने जब तिमीले नयाँ जन्म पायौ त्यसपछि के पवित्र आत्मा पायौ? He was asking them if they had been baptized with the Holy Spirit. तिनीहरू पवित्र आत्माले भरिए कि भरिएनन् भनेर पावलले यहाँनिर सोध्दै छन्। Why did he ask them that question? किन पावलले किन यो प्रश्न सोधे ती मानिसहरूलाई? He assumed they were Christians. पावललाई थाहा भयो तिनीहरू क्रिस्चियन हो भनेर। But maybe he didn't see any power among them. पावललाई यिनीहरू क्रिस्चियन हो जस्तो लागे पनि सायद पावलले एउटा कुरा विचार गरे तिनीहरूमा केही शक्ति पावलले देखेन। You will receive power when the Holy Spirit comes on you. So maybe he didn't see any power, so that's why he's asking. He's not sure. जब पवित्र आत्मा तिमीहरू माथि आउँछ तिमीले शक्ति पाउँछौ, तर पावलले त्यहाँनिर विश्वासीमा केही शक्ति देखेन, त्यसकारण पावलले यो प्रश्न सोध्दै छ। But at any rate, they said to Paul, we never even heard there is a Holy Spirit. त्यसपछि ती मानिसले के भने हामीलाई त थाहा पनि छैन त्यहाँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भनेर। That sounds like the church that I was raised in. यो चर्च चाहिँ यो मण्डली चाहिँ जुन मण्डली म हुर्के त्यस्तै मण्डली देखिन्छ। I think they were members of the same church I once belonged to. म जुन मण्डलीमा हुर्के त्यही मण्डलीको विश्वासीहरू हो कि जस्तो लाग्छ मलाई यिनीहरू। And so they were simply disciples of John the Baptist. All they knew about was John the Baptist. उनीहरू चाहिँ बप्तिस्मा दिने यौन्नाको चेलाहरू थिए। उनीहरूलाई थाहा भएको बप्तिस्मा चाहिँ यौन्नाको बप्तिस्मा मात्रै थिए। This is not in Judea. This is not in Israel. This is way over on the other side of the Mediterranean Sea. This is another country, right? यो चाहिँ यहुदियामा, यो चाहिँ त्यहाँ होइन, यो चाहिँ धेरै टाढा अर्को देशको कुरा हो, अर्को देशमा। So then we read that the Apostle Paul
told them about Jesus. अनि हामी पढ्छौँ तल पढ्दै गयो भने प्रेरित पावलले तिनीहरूलाई येशूको बारेमा बताए And verse 5 says this. This is Acts 19, verse 5. अनि प्रेरित 19 को 5 मा यहाँनिर यस्तो लेखिएको छ On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. यो कुरा सुनेर पावलले प्रचार गरेको सुसमाचार सुनेर उनीहरूले प्रभु येशूको नाउँमा विश्वास लिए बप्तिस्मा लिए Now, when Luke says that, he means they were baptized in water. जब यो प्रेरितको पुस्तक लेख्ने लुकाले यो कुरा भने यसको मतलब तिनीहरूले पानीको बप्तिस्मा लिए So Paul baptized them in water. सो पावलले तिनीहरूलाई पानीमा बप्तिस्मा दिए पानीमा All right, so now I'll ask you a question. अब म एउटा प्रश्न सोध्छु तपाईँहरूलाई Do we baptize, I'm talking water baptism, do we baptize believers or unbelievers? हामी बप्तिस्मा विश्वासीलाई दिन्छौँ कि अविश्वासीलाई दिन्छौँ कसलाई दिन्छौँ हामी Believers. Yes, exactly. You're right. तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ हो विश्वासीलाई हामी बप्तिस्मा दिन्छौँ You don't grab some man off the street, force him into the river, and then say, welcome to the kingdom. तपाईँले चाहिँ बजारहरूबाट मान्छेहरूलाई झ्याप्प समातेर ल्याउनु भयो अनि पानीमा झ्याप्प चोपेर राज्यमा स्वागत छ भन्नुभयो भने के होला Right? You don't baptize a sinner and hold him in the water until he starts believing. है तपाईँले पापीलाई समातेर पानीमा होइन न्याकेर तपाईँले त्यसै बप्तिस्मा दिनुहुन्न No. त्यस्तो हामी गर्दैनौँ No, त्यस्तो we गर्नु only हुँदैन। baptize believers. हामी चाहिँ विश्वासीहरूलाई जसले विश्वास गर्छ उनीहरूलाई मात्रै So बप्तिस्मा you दिन्छौँ। knew that, you knew that, you all knew that. Do you think Paul knew that? The man who wrote half the New Testament, do you think he knew that? हामीलाई यो कुरा सबैलाई थाहा छ विश्वासीले मात्रै बप्तिस्मा लिन्छ के पावललाई यो कुरा थाहा थिएन होला जसले आधाभन्दा बढी यो नयाँ करारको पुस्तकहरू लेखे पावललाई यो कुरा थाहा थियो कि थिएन होला Yeah, of course he knew that. पावललाई यो कुरा थाहा थियो पक्कै पनि So that means they believed, यसको मतलब तिनीहरूले येशूलाई विश्वास गरे right? So they heard about Jesus. They obviously believed it, and then he baptized them in water. उनीहरूले येशूको विषयमा सुने अनि येशूलाई विश्वास गरे त्यसपछि उनीहरूले पानीको बप्तिस्मा लिए Amen. आमेन So many evangelists, many pastors would have simply said to them, God bless you, be faithful until Christ returns, and goodbye. धेरै प्रचारकहरूले धेरै पास्टरहरूले धेरै सेवकहरूले अब बप्तिस्मा ल्याएपछि अब के गर्छ बधाई छ अब पर्खिनुहोस् यसो नआउन्जेलसम्म बाई बाई अब यत्तिकै अगाडि बढ्ने सल्लाह दिन्छ But that's not what happened. तर त्यो यहाँ के भयो त्यो चाहिँ In त्यो होइन verse 6, we छ read पदमा। this. And when Paul had laid his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they began speaking in tongues and also prophesying. है त्यतिमै बप्तिस्मा लियो अनि अब भयो भन्छ धेरै पास्टर अगुवा सेवकहरूले तर त्यतिमै कुरा यहाँनिर सकिएको छैन 6 पदमा जब पावलले उनीहरू माथि हात राखे तब पवित्र आत्मा उनीहरू माथि आउनुभयो र उनीहरू अन्य भाषामा बोले र अगमबाडी गरे Amen. आमेन Amen. आमेन So, Paul obviously believed that after a man receives Christ, he's ready to be filled with the Holy Spirit. पावलले पक्कै पनि यो विश्वास गरे कि एकजना व्यक्ति जब ख्रिस्टमा नयाँ गरी जन्मिन्छ अब ऊ चाहिँ पवित्र आत्मा पाउनको लागि तयारी हुन्छ Notice Paul didn't say, okay, brothers and sisters, next month I'll be having a class on the Holy Spirit. We'll be meeting every Tuesday night at 3 p.m. for the next 6 weeks. And after that, I'll pray for you. यहाँनिर पावलले है सो अब हामी ल अब तिमीले बप्तिस्मा लियो अब अर्को महिना हामी चाहिँ अब पवित्र आत्माको बारेमा क्लास राख्नेछौँ त्यसपछि हरेक होइन मङ्गलबार हामी पवित्र आत्माको सेवा गर्नेछौँ 6 महिनासम्म हामी पवित्र आत्माको सेवा गरौँ त्यसपछि पवित्र आत्माको लागि भरपुरीको लागि प्रार्थना गरौँ पावलले यसरी भनेन The implication here, to me at least, is he did not delay. Right away, he laid his hands on them and they were baptized with the Holy Spirit. जब उनीहरूले विश्वास गरे 6 महिनापछि 3 महिनापछि पावलले त्यसरी ढिलाइ गरेनन् त्यति नै खेर जब उनीहरूले बप्तिस्मा लिए त्यति नै खेर उनीहरूलाई पवित्र आत्माको Another thought. We do not lay hands on the lost to receive eternal life. अर्को विचार है हामी
अनन्त जीवन पाउनको लागि हराइरहेका मानिसहरूमाथि हात राख्दैनौ। I mean, you could pray with someone and then maybe like lay your hand on them. But what I mean is you cannot impart salvation to someone through the laying on of hands. There's no record of that anywhere in the New Testament. हामी सँगै बसेर हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ कसैलाई है विश्वास नगर्ने मान्छेलाई पनि तर जबरजस्ती हात राखेर हामी मुक्ति त्यसरी दिलाउन मुक्ति सार्न हामी सक्दैनौँ। बाइबलमा हामी त्यो कुरा पाउँदैनौँ। See, I cannot go to the bazaar, the market, and say, all of you come here. I'm going to just touch you, and when I touch you, you'll go to heaven. म चाहिँ है बजारमा गएर सबै मान्छेहरूलाई सबैजना म कहाँ आउनुहोस् म तिमीलाई छुन्छु तिमीले मुक्ति पाउँछौ तिमीहरू स्वर्ग जान्छौ म यसरी भन्न सक्दिनँ। No. म यसरी भन्न सक्दिनँ। That would be nice, man. We could everybody in Gorka would just get saved. We'd just go touch everybody. त्यस्तो हुन्थ्यो भने त एकदमै दामी हुन्थ्यो सहिलो हुन्थ्यो है गोर्खामा हामी हजारौँ मान्छेलाई प्रभुमा ल्याउन सक्छौँ छोएर टक 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 छोएर प्रभुमा ल्याउन सक्छौँ। You'd be wasting your time. है तपाईँ एकदमै हैन। Jesus didn't say, go lay hands on all the sinners. He said, preach the gospel. He who believes and is baptized will be saved. He who does not believe will be condemned. यसोले बजारहरूमा जाऊ अनि मान्छेहरूलाई हात राख र मुक्ति देऊ भन्नु भएन। यसोले गएर प्रचार गर भन्नुभयो। जसले विश्वास गर्छ तिनीले मुक्ति पाउँछ जसले विश्वास गर्दैन तिनीहरू दोषी ठहरिन्छ। So we see a common thread in these examples that believers who have received Christ, when they are baptized with the Holy Spirit, they are filled with the Spirit and they begin to speak in a heavenly language. हामी यहाँनिर है हामीले पढेको खण्डहरूमा हामी एउटै अनुभव हामी पाउँछौँ के हो भने है जब उनीहरूले विश्वास गरे है बप्तिस्मा लिए पवित्र आत्माले भरिए अनि उनीहरूले अन्य भाषाहरूमा बोल्न लागे। Again, I have to repeat this because I'm looking until the light comes on in your eyes. And right now I see a lot of people at home, but the lights are not on. So I'm going to keep preaching. Acts chapter 2 verse 4 says, they were all filled and began to speak. प्रेरित 2:4 भन्छ तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए र तिनीहरू अन्य भाषाहरूमा बोल्न लागे। Notice Acts 2:4 doesn't say some spoke in tongues, others got another gift, and the rest just had a warm feeling. विचार गर्नुहोस् यहाँनिर प्रेरित 2:4 भन्दैन कसैले कोही पवित्र आत्माले भरिएर अन्य भाषा बोले कोहीले अर्को वरदानहरू पाए अनि कोही चाहिँ हैन एकदमै चुपचाप त्यति केही नगरी बसे यसरी भन्दैन बाइबलले। That's not what the Bible says. बाइबलले त्यो भन्दैन। Hallelujah. हालेलुया। Listen, you and I, we have the same salvation that Peter had, that John had, that the other apostles had, right? हो कि भन्नुहोस् त पत्रुससँग जुन मुक्ति थियो यौनासँग जुन मुक्ति थियो त्यही मुक्ति तपाईँ र मसँग पनि छ होइन र? It's not like they had one, original, genuine kind of salvation, and we have a duplicate, made in Hong Kong, fake kind of salvation. उनीहरुमा चाहिँ है वास्तविक ओरिजिनल मुक्ति थियो अनि हामीसँग चाहिँ हङकङमा चाइनामा बनेको त्यो डुप्लिकेट मुक्ति होइन एउटै मुक्ति जुन उनीहरुसँग थियो त्यही हामीसँग पनि छ। They had a Sony and we had a Bony. उनीहरुसँग चाहिँ ओरिजिनल सोनी हामीसँग चाहिँ बोनी त्यस्तो होइन। No. I have the same salvation that Paul had. I have the same salvation that Peter had. I have the same salvation that all the apostles had. सबै प्रेरितहरुसँग भएको मुक्ति नै मसँग छ। प्रेरित पावलसँग भएको मुक्ति नै मसँग छ। पत्रुससँग भएको मुक्ति मसँग छ। And God does not have any stepchildren or illegitimate children or just, wrong children. And not even grandchildren. He only has children. I'm just as much a child of God as any Christian. हामी चाहिँ परमेश्वरका सन्तान भएका छौं। परमेश्वरसँग चाहिँ है कुनै किसिमको गलत प्रकारको डुप्लिकेट प्रकारको सन्तानहरू त्यो धेरै थरीको सन्तानहरू छैन। एउटै किसिमको सन्तान छ अनि त्यही सन्तान हामी भएका छौं। So here's my argument. यहाँनिर मेरो विवादको कुरा यहाँनिर छ। If you and I have the same salvation that they had, यदि उनीहरुसँग भएकै मुक्ति तपाईं र मसँग छ भने shouldn't we have the same baptism with the Holy Spirit that they had? के उनीहरुसँगै भएको जस्तो पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हामीसँग हुनु पर्दैन र? Yes. हामीसँग पनि त्यही किसिमको बप्तिस्मा पवित्र आत्माको भरपुरी अनि अन्य भाषा बोल्ने बप्तिस्मा हुन आवश्यक छ। Think about this. यो बारेमा सोच्नुहोस् एकछिन सोचौ। How many of you went to like a Bible school? तपाईं कतिजना तपाईं बाइबल स्कुल जानु Bible school, Bible college, seminary, that type of thing.
Anybody went to Bible school? There's one. कोही तपाईँ बाइबल स्कुल जानु भएको छ? There's one. There's some. Okay. Yes, in the back. Okay. Right. Good. That's all good. So these disciples, these apostles, we could say they also went to Bible school. यो चेलाहरू येशूको चेलाहरू हामी यसरी भन्न सक्छौँ उनीहरू पनि बाइबल स्कुल गए Their Bible school lasted for 3.5 years. उनीहरूको बाइबल स्कुल चाहिँ 3.5 वर्षको थियो They only had one teacher. उनीहरूसँग चाहिँ एउटा मात्रै शिक्षक हुनुहुन्थ्यो No classrooms, कक्षा कोठा थिएन no buildings, भवनहरू थिएन no textbooks, है त्यो no library, त्यो पुस्तकालय पनि थिएन पढ्ने किताब त्योहरू पनि थिएन no degree. उनीहरूसँग त्यस्तो डिग्री पनि थिएन But their teacher was the Lord Jesus Christ, the Son of God, and he personally trained them. अनि उनीहरूको शिक्षक चाहिँ येशू प्रभु परमेश्वरको पुत्र येशू हुनुहुन्थ्यो उहाँ स्वयंले व्यक्तिगत रूपमा ती चेलाहरूलाई पढाउनु भयो He trained them to continue his ministry after he departed. येशू है स्वर्गारोहण हुनु भएपछि उहाँको सेवाकाई अगाडि बढाउनको लागि येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई And तालिम दिनुभयो they were witnesses to his miracles. They were eyewitnesses to his miracles. अनि येशूले गर्नुभएको आश्चर्य कर्महरूको साक्षी है आँखाले देख्ने साक्षी येशूका चेलाहरू थिए And see, like you and me, we're studying, okay, this Greek word means this. They spoke Greek. That was the language they spoke. हामी बाइबल स्कुल जानेहरू हामी बाइबल अध्ययन पढ्दाखेरि है यसलाई ग्रीकको भाषा ग्रीकमा यसको अर्थ यो हो भनेर हामी अध्ययन गर्छौं तर उनीहरू त सिधै ग्रीक बोल्थे And they didn't just read about the cross, they were there. They saw it. अनि उनीहरूले चाहिँ क्रुसको बारेमा खाली अध्ययन गरेन पढेन उनीहरू त्यही थिए अनि उनीहरूले देखे त्यहाँ सबै घटनाहरू They were eyewitnesses to the resurrection of Christ. They touched him. They felt him. They heard his voice. They saw him with their eyes. येशूको पुनरुत्थानको उनीहरू चाहिँ साक्षी थिए उनीहरूले देखे उनीहरूले हेरे उनीहरूले छुए येशूलाई येशू बौरी उठ्नु भएको येशूलाई उनीहरू चाहिँ साक्षी थिए त्यो कुराहरूको So, most people would say, you're ready? Go out there and do the ministry of Christ. है कति मानिसले भन्छ तिमी तयारी छौ अब जाऊ अनि येशूको सेवा गर But Jesus told them, you're not ready. तर येशूले चाहिँ के भन्नुभयो 3.5 वर्ष उहाँले त्यस्तो मजाले तालिम दिनुभएको चेलाहरूलाई तिमी अझै तयारी छैनौ He told them to stay in the city until you are clothed with power from on high. You will be baptized with the Holy Spirit in a few days. You will receive power when the Holy Spirit comes on you. He said to them, all of that training is good, but there's one more thing you need. येशूले आफूले त्यस्तो 3.5 वर्षसम्म तालिम दिएको चेलाहरूलाई सबै तालिम राम्रो छ तर तिमीहरू कहीँ नजाऊ जबसम्म माथिबाट पवित्र आत्मा आउनुहुन्न शक्ति पाउँदैनौ पवित्र आत्माले तिमीहरू भरिँदैनौ तिमीहरू कहीँ पनि नजाऊ पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनुहुन्छ त्यसपछि तिमीहरूले शक्ति पाउँछौ उहाँले त्यसरी भन्नुभयो If they didn't need this Holy Spirit power, then Jesus would not have offered it. यदि उनीहरूलाई यो पवित्र आत्माको यो आवश्यकता थिएन भने येशूले यसरी उनीहरूलाई यो कुरा भन्नुहुन्थेन He said, you'll receive power and you will be my witnesses here, there, all over the world. अनि येशूले भन्नुभयो तिमीले शक्ति पाउने छौ र तिमी मेरो साक्षी हुने छौ यहाँ त्यहाँ संसारभरि This is my argument. This is my argument. यो अब विवादको कुरा अलिकति यहाँ आर्गुमेन्ट म यहाँ गर्न चाहन्छु If those people needed to be baptized with the Holy Spirit, if they needed that power, how much more do we need it? यदि येशूको त्यो चेलाहरूलाई पवित्र आत्माको भरपुरी चाहियो भने पवित्र आत्माको बप्तिस्मा चाहियो भने त्यो शक्ति चाहियो भने झन् आज तपाईं र मलाई कति बढ्ता गरेर यो शक्ति चाहिन्छ होला Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया